Yangbi Punamaku Sharatchandra Sharma Impact TV ki Manung Hutna Taram Noksari. Ngasi Manung Hutna Kanagada Wafum say October Tang Tarasi say Kudingi 1992 ki Horaga October Tang Tarasi World Mental Health Hana Pangtukuna Layaduna Ngasi Ivanumisu Manipur Yauna Prithibi Sinbatuna World Mental Health Day Pangtui Aduga Maru and Ngasi Kanagada was World Mental Health Day Pangtupagi Mato Tarak Pasi Kamang Tarakipano Tangai Patan Pangko Isikarino Aduga Mental Health High Sikarino Habi Mutangua Kanajanabi Tanjaduni Lunar Langan Berba Singdi I get it no Pambiri say Dr. K.S. Robindro, Psychiatrist, District Hospital, Thoubal, Oza Robindro with Ramnoksari. Aduga, Dr. Robindro gi, Oid Langan Bidibasi, Dr. S. Manikant Singh, Assistant Director, Health Services Manipur, I Dr. Hoy Uncle Manikant Ramnoksari. Aduga, he yet the Tangana Paminajibasi, Professor M. Akshayakumar Singh, former HOD, Psychology Rims, I Dr. Akshayakumar Ramnoksari Uncle. Yanan Base, Dr. Uncle Akshayakumar the Laksaptai Matuti, the Sangam 1992 ki Hawi, Aduga, Hogduk Pase, Maruina World Federation for Mental Health, Sina Silakanda, 1992 ki Pangtoroponi. Uncle Maswai say Pangtok, Tangai Padana, mental health swider, impasses Pirakpa, mental see, Karaidano, Mu Bissing mental health, Setangai Padana, maintain to Matukar, kind of color Pomatang, say Karaidi with an uncle. Ahambada, Masi October. Tang Tarasi, Havi Karako, World Mental Health Day, Lumit Nihan Havire. Yamna Moruba, Lumit Amaniana, Kogi, Indian Psychiatric Society, Manipur State Branch and Loze. Maram di Kainaida, Hozik Prithibi Sin Matuna, Kogi, Kalnadiva, mental health, Kogi, health for all, Havis is the physical health and mental health is one of the important components in Havisi Makada. Mental health Karamaito maintained over the Havagi issue World Federation for Mental Health in a local area 1992 Haidana Matamzi Hodokiva. Hozik Handaki Sali was a hisi Kumanga Subachahini. I did some other 25th. The Masigi Pandamsi Prithiviki Lepa Ayaman acceptable Loidana Hosiki Namicham Pachana Palontawi the Indian Psychiatric Society Nasu Masigi Manipur State Branch na Sahi Kudingi different topic ta Masi Palanjetawi Handaki Sina Kuigi mental health in workplace Haibani. Ada Aina Tamjaning si Kuigi mental health as Garino Haiba issue Sila Ahambai Mayanda Tamjage. Samna ada mental health si Kuigi Hosiki society is Yamna Kuigi tension, anxiety, Yam labor. Madam, the various reasons has a better record. Exactly. Thoriva, Todok, Mam, even Mam Singsina. Mu putting work and Mamsi Laita de Haitare. Maseda, Kari Kramaitana, Masi Koi Miam, when a Kramatum Tangagadege. Masiki Tangaba, Gamaduni, Aquana mental health, highly healthy mental health, and Aquana Kangajarisi. Other Matang Sida, healthy mental health, Havamaga. The unhealthy, I got a poor mental health, Havanga, Anitona, Quena Kaidoga, Navigay. And a healthy mental health, I see Kanakanan, Ubia again, Haida, Quigi, Nipamana, Magi, Togada Matosi, Pazana Tobanga Haitare. At the man Nuaina, Magi, Laminariva missing to Guyana quarterly, is a stable Wavangamba, at the gay Muevagi ups and down, Haigadra, Awan, I just serve the Pazana Yavangamba, Magi emotion, the Magi, any other Matamatangana lava, physical problem, tension, Miam Singsi, Gyantana, handle the Wangamba, pulling Toptana Padavangamba, see, Sumana Makalkayamam, Heidi Magi responsibility, Magi family da, society da, Masagi, Makari Kari, Tobaya Bage, Haviduyamna, Kulinakam, Heidi Yamna, Pajana, Mamutan, and Tobangambasi, mental health and a tongue. Aduga, some had man a lady was surrounding Magi, Akoi with the lady sings Magi, Yamna security, Lereka and Kanjavangamba, Aduga Misimana, Kugi, Manglan, the town later. Life reality is Karinoka, Masakana, Satpangamba, Masia Kuna, healthy mental health and Aquina Adam Tanaje. Aduga, unhealthy Haigadra, Kara poor mental health Haigadra, Makoi Singina Karma Mida again Haida, Masagaji Itandanba, Hainindava, the initiative Yaudrava. I could do the I Karmantor Lapsi, Numaidi Gaidi Kandrava, Magi any kind of emotional up and down. I did pulling a one, I see the mana, Madu Pazan Mangamdava. Heta warrior Tikatan Wagiva, Adino Satire, Madugi, beyond the expectation, Taurupa, Masuma Mayamama, Masivana Kuna Alhendi, Haidana Kuna Kangi. Ada high base was a dear Kuna Masi, a quick give me a Punchi the D, Taudopadi Yadra, Punchiamani. Adan Hosik Live should be
theme masiga mari lena na tholei bo wafam sina koi gi thabak subam da akoi gi mi myam sing chi kramai to mai gi mental health si manage to ge have issue ni ko ada kali gi no haraga Maruina saigi maruina khaidu isi mental healthy ki potuma unhealthy ki potama adu ko taseng husik pajen tendra office adi thamong opham da thengnari ba saigi stress hai tare sam na kan mainly swaisi amru ba tanjaw ra poduni kale mathang round dong lak sake adu ga Dr. Thoubal kan dai lak chaning bu handa ki theme se as a whole ain khamda theme se sei khuding hongam dong wali sam na ra kan da handa ki theme se mental health in the workplace hai bani mental wellness at workplace se maroina tawoni kan da thabak subam se matamam dadi oiram dup su ain khale adu hujik ti thabak subam se su lot of stress sam na ra kan da thabak kamaina suni adu gana maroina ain ngasi thabak phajana perform tawdragadi hayeng na ingon da kari rek lak pa haiba ma swai kan da in khan bada government sector private sector ki chu khara khene badu mali adu ga maroina damo thabak subam nomam se taseng na mental stress sama tholopam ma haiba du taseng oirabras ni huji ki matam state Mani masima takpi yudi am sumi masimona so khoina masigi hantaki yargi team mama waina khanmara ni sukhali hantaki da khoina sei khuningi 1992 rege hoji pawda horok pida sei chegi waiba team mama khoina select tawi select tawi sia khoina social hand importance waiba madugi impact ama legada ba mayam da mass kaino ma message ma pigada ba adom team da chana ba mong da dum pire adu hantaki khoina mental health in the workplace ka na team mama khali bisu yamna importance way yamna significant way pot na mane khali manam di masom da ne na tar ga di aina hajini da khoi ki population se hai bi adult early adult da ge hire chu ka sai trang pan kun swai da gi earning che dum haure mi khar da di adu engineer li khoina 25 30 da gi dum tawni adu masai da irrespective of earning se kai da hire ga di sai kun ga surak pa early adulthood da gi sum ta lak pasina masai da khoina leriba population workplace da bi thok chu ga da leriba workforce le ga population ji khwai ne yam involvement si adur ma khoi da pi ba chai thing si yam yam ba di ma khoi na thok chu ma tam da khoi ne yeng da khoi ge environment sai favorable way ba unfavorable way da do khana da bi da hau ji da leriba pot te khoi na chu ya ma mi si da khoi na ari ma makhal gi psychological stress si khoi na hek le ma tam da ma khoi thok chu bam si da adu di ma khoi da kari tholi maduna khoi emotional feeling da kadai bho kai impact to adu da gi loina khoi na chakada ba ngang da behavior khoi chakada ba lam cha cha da kadai bho piri adu di masai da workplace da mong la kan da adu na khoi ni individual le sorok matam da di kamai taw gi mai individual level sorok pa matam da ma gi productivity da kai am what le adi ma gi quality da kam hadra kani quantity da kam hadra kani quality maintain tok to madun economic loss ma subara pa social gi country gi nation gi lebak to gi ba kaino am suwar pa aduna khoina sum yeng matam da ngasai gi individual duna ngasai gi mangwan da earning period le ba miduna mangwan effect on matam da yamna miserable we poram nang matam da not only the individual khoi da lakra ki my family da lakra community da community hen to rakna ma gi nation da traga state da khoi da kai me am pirkani ana mai to da khoi ni yu matam da khai ro posi yamna major jang chi da khoi ni pi matam ni impact si masai da di am hen le bra hai potune actually workplace sing se thabak ti chalure thabak subam nomam na mai office ta natraga thabak subam anywhere tengnarak pa stress mangon tension sing do ngasai gi office ta gi yum hale natraga thabak mafam da gi yum da hale na mafam du thamam de urga lai sam na ra kan madu gi impact to dum yum da dum phangi sam na ra kan exactly matham tanga kanam ta hai ni gisina Azai masigi maram si akhoi maram su adum thirok pe kari gi damuk ta khoi na workplace ta chala kanda kari da gi akhoi na psychological stage adu ki matik lai no ka hayo pot tu da khoi adu su adum nei no be environment do favorable way draba ai sang su favorable way draba kanda di crisis adu la khani crisis pe ro sin khoi na bai de na wa ba si Sagi tengdi tengaraba mara mara kan stress leraba leraga somehow madu control toroga leni gei du stage amane mani stress tu na mara mora ka da crisis thola kan da di madu achoba madu no thola problem na traga ko dei sum loi adu ni ogai na thamjini gi exactly thank you ozaro Robindro ai lakchaning muse ozaro Robindro handaki chaliba handaki hauki batang mari dagi hora kan da hoji phok se week long sai gi world mental health day sing mari awareness campaign sing kari sing pak thupagi thabam su paikhat len ta jai masigi khoi gi maroina awareness program sing se karawaida hidi bham sing kai de pangthok ge aduga Manipur gi awareness whole
people singsida mental health kai se gi kayam gyan tai aduga mental health sita singna masi thabak supom khangde hingi ba lai punchi maren khangde swaida mental health se achoba role ma lawi kai se khangbi brasin ai panjage akoi gi ngasi sina world mental health day gi central theme da pangthok piri sina akoi gi neglected oiraba area sing han khalu deba mayam si praja apumba gi mit sidaida na kong sinda thin na taga importance leba mayam se mental health importance leba mayam si theme amada naina han bani aduga the remaining October gi tang 4 dagi na 10 phawba week amasina akoina psychiatric aspects natraga mental health aspects ki tongan ba field singda khudam moina hairabada khoi mental health hairisi karino masigi manung si kadai phawba challi aduga masdei sida magi kana na treatment tawri promotion kamaina tawgani prevention kamaina tawgani care and management and the rehabilitation mayam si kram haina tawgani haibase matam amada leiramba yamna swathering egi leiramba stage tuga ngasi ki stage sida phangiba khudong chaba asiga khetna base akoi psychiatric ki oiba yamna masing yam jadraba community asi khaktana khangaga yarattaba praja mayam da anabadi koi gi field da loidorin leidori bani community da leidori bani no community ki level si yona na bai khoina khanghan ba hotna ba awareness pi bai base akoi gi ithau amo ereba aduna akoi na psychiatric side mayam na thaina dagi lona rakba akoi gi yamna phattaba notion ama khak se akoi gi metai lon da hairaga di angau bi haiba ani khaksida mak magi matam amagi akoi gi asylum gi irada layeng naba matam di nataba समाज सोलक याब लेबदगी कीबदगी मखोइब तोंगाना थम्मगा चेन पुंदना योलिंग गोलिंग फादन थम्मगी स्टेज दो मदुगी मतम दु उगिब सक्तम दो मदुगी मम्मी दुदा शुम तारखिबदुना अखोइद ngasi फाव थंगरकपसे मसिगी फोर्स ससुकी मति गनग्रे मसी मरा तामन गिदना अखोइना ngasi psychiatric aspect से ओ psychiatric से लाइन लायंग बि यार बोइरे treatment yamna leira boire psychiatrist leira boire psychologist leira boire psychiatric social worker nurse mayam thora boire haibase kadai dagi professional help logani karamba matam da logani haibase masi mayamna ikhang khangnadri adubu akoi gi senior singna yamna tatana haiba wahai amada manipur di yam honge da thainaga manadre yamna la eda haibase aina yamna honge da haiba yamna haiba wahai se mase ina khitang aingonda khitang nungai ज़्यादा भाई तारे को अदुकी हमने यामद्री है ना लग्जन नहीं है बा बाकी सैयाद होंगे अदुका अदुकाम यामन होंगे अदुकी हमने यामद्री है ना थम्जन नहीं है बा को अदु मसीकी अकोई की कल्चर की फेक्शु याम लेकर होंबंग हमद्री से कोई चने भी शोर खोरम बगी के पूजा नुजा की से सीने सु कोई यामना सपोर्ट टोक सली अदुका ngасai की मेंटल हेल्थ सिंग सी कया यामना स्ट्रॉन्ग फुल होइगे हाइबसे मयामना दी फिजिकल हेल्थ की मपान थोंगी सक्तम सी उरगा नोइबा पेन उरगा याम फयन लौनबा तसेंग बदी hen strong hen gadori bisdi mental health ki good mental health haibasine ba akoina se kana gu mami mana makhong ti e aduba magi mental health di very strong oirga di ma se decision making judgment power se loina mak intake oibani ne akoina respect tawe ba whereas masak matau phajagraba like shu haigraba class wangraba adugum digi param miduna mentally breakdown tawdana shutdown tawdana ko psychiatric psychotic patient ma oigiba matam dadi judgment decision capacity mayam si mangrabani na mayam gi marakta tilaningakte ba yauhande akoina exclude tawbi adugi na thakta chaibi ngangbi laknabi ko adugi matangda phuba chaiba or nupi oragana something physical harassment chingba mayam se tawrakpasida asuki matik yengbada ningba kaiba gi saktam mama family do de thoeba mayam na harauna ubugum tawba aduga aigi imung da tholakpa matamdana mayam la lakna ningdaba sigi ani se aduna di akoina mase masu miyoi bani samaj lakta tinba yabani kari gi damakta marai bak thidana laba mahak asebu aikoi mayam na amuk hana magi dignity punamak tu ngakpiraga mabu support tawgi mahutta hena amuksu stigma discriminate tawbiraga awaba ma pisen bhai basibu normal oina hingi ba khoi sibu tasina normal oiribra haibasineba आई कन्वीगदब ngakpigदब अखोइना हेन मोइद पोलुम पिनबगी बटन से हापसे लगदी मागी हिंगबगी शक्ति दी कदाइद लैगनी
मा सिनिंगक ताब करादनो अखोइ इंडिया खोइ नॉर्मल ओय अनि खंजबा अदो करादनो खोइ असोइबम दि लेरे असोइबम दि लेरे सिगी मयाम से अखोइ एवर्ड तौरगा को मयाम सिदा खंगन पुथोप होनब से अखोइ गी साइकियाट्रिस्ट सिगी मथौनी मसिमक मरम ओइदना हाइबे वीक सिगी मनुंगदा अखोइना रेडियो दा मीडिया मयाम तोंगान तोंगान बा इलेक्ट्रॉनिक्स ओइरो मोइरो प्रिंट मेडिया मयाम सिदा अखोइना हौग्रबने बसै खुदिंग एदम को सै खुद हंदक सुदम हौगी टॉपिक अमम टॉपिक मम हापगा अखोइना नैनेबे मयाम से साइकियाट्रिक एस्पेक्ट से खुदम मोइना एंजाइटी हाइरसी मयामने एंजाइटी हाइगा अंगावनेना हेक्ट लौनरिसे खंगदबनिना हाइबा तारे को एंजाइटी करिनो डिप्रेशन करिनो ADHD करिनो अदगी अल्कोहल नत्रगना सब्सटेंस एब्यूज ड्रग एडिक्शन कइनो सिगी पुनमक सिदी अंगाव हाइबदुगी मनुंग सनबा साइकियाट्रिक के अनाबम तनतीबा गावदब ngaktaनेबा सिगी मयाम से 98% गुमसे प्रिवेल तौरगा लैरिबनेबा अदुबु मयाम gi miyangdadi psychiatric ki OPD da natraga psychiatric ki doctor amada satkiba punamak se psychotic haiba angau ba haiba gi thak tu da yengbi ki besina mayam sina akoi gi lak pase ikai na ba kedo mayam si lei bani na ko kai nom khak mangonda nungai rakta ba kanda lak tok du psychiatric department da changre hairadi mi ni khali si ko ki beram lai ragadi madu adai du uning da ba adai salli khangan da ba gi stage bo ga hebni sam na kanda yes ai gi ana ba du fight to gadra mayam na ai gi dignity hanthana yeng mayam na nungai bi du kamai theng ga da ke kamai holo du ga ba natra kana isa gi ana ba si kamai na si yeng thoka phane di khangi ba mangon da khang da bam di lai ni akhangai tanara ga di phane khangi ni adu kamai to ta aina tana ba sat kan mi ni oran kari ngang na dori ba achaw ga nom ni sam na kanda Dr. Uncle Akshayakumar election which can say uncle pan yamna interesting we pone madudi healthy mental healthy haiba ma unhealthy haiba ma boro election ni se unhealthy ki kano da stage le riba sing se kamai healthy ki thak se pukalak pu yabi film leiba jala maswai si kari advice pi bidding haji ko ki Dr. Robindro na hai gi ba depression anxiety haiba kamu wasina control to garba kamu sing se samna hade moi sing se unhealthy koi ki mental health ki category changa kadoi adana koi na moi sing handle to basi koi ki as a kareni magi treatment to bham thokpa either medicine pizaba natraga counseling to ba therapy to ba tore raga moi sing se normal life to porpadi hai as for example mi mathabak suning dre ma kaim to ma initiative am yaudre ado how to motivate ma kramai to na thabak suning ma se to gadage hai bagi पोर्ट मैम से मगोन लखोना थाजल लगा पिसल लगा एडवाइस तौरगा और मासी पुथोक पीदना सम काइंड ऑफ रिलीफ थमगोन लबा मासे कोइना एक्सपोज तौबिना तौरगदी हेल्दी मागी मेंटल हेल्थ इश्यूज कोइना पुरप याबगी पॉसिबिलिटी जाम हाई होय अदुना ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हाई बतारे को सपोज एंजाइटी याम लेबा मियामा मासी करमाइ तो कंट्रोल तौबेदा अनि थोंना कोइना लायंग बियाय बाय मेडिकल मेडिसिन पिजना यंगबा मा और इसम संबा नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट रिलैक्सेशन का करिगा तौरगा मेडिटेशन का तौरगा मगोंदा बहापता हलकांदा मागी कलो मैम से को पसे दुमामे सिमिलरली डिप्रेशन दसो दुमाइना को अदुना याम नुक्सिबा मगोंदा एनकरेजिंग ओइबा वा मैम पिसन बेरगा मागी अनहेल्दी लाइफ सिदगी याम हेल्पफुल हेल्दी ओइबा कोई की मेंटल हेल्थ की इशू से पोरप याबा की पॉसिबिलिटी दी लाइतब नते तौबदबु करमाइन तौरगा मादु अखोइना हाइबा नांसी फॉलो ऑन तौर कदगे हाइबगी मादुगी टेक्निक मागी सिस्टम यानुंदी स्ट्रिक्टली अखोइना फॉलो तौबा ताबा अना हजिक लाइबी सुदी अखोइगी मेंटल हेल्थ असी अखोइना मैनेज तौरपा और ट्रीटमेंट तौरप मतमदा लंबेन से अनि थोना अखोइना पुरप याय को जस्ट लाइक ए रेलवे ट्रैक अमना मेडिकल साइट अन नॉन मेडिकल दा अदा मेडिकल साइट हिदा लंथक पीबो खोपा मागी फजना डायग्नोसिस ऑफ सोंगी साइकियाट्री की कामबु साइकोलॉजी की कामबु सिंचना मागी असेसमेंट ऑफ माय डिग्री ऑन थोरोपा अदिगे साइकियाट्री सोशल वर्कर्स ना मागी बैकग्राउंड एनवायरनमेंट मा क्रमाय तंग तौगदिगे कायना मसिगी याना होलिस्टिक ऑफ टीम वर्क अचोबा मचंगी हाजरिबा मसी पुना मसी तौरकाना कोना मीसी नॉर्मल लाइफ तो पुरपसी नॉर्मली याना सक्सेसफुल ओयना कोई थमजनिगे अदुगा मतम ममदा लेरमिबा अखोइगी इंडिया की सिनेरियो खंगते मणिपुर ना इंडिया की से तो असी मणिपुर दा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सी यामना नौरिबा ट्रीटमेंट मखल मने आई थमजनिगे नमदी मणिपुर दा यहाँ नंबर साइकियाट्रिक से होजिक लेगिद्रे 1965 दा मसी रांची की यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल की साइकियाट्री की कोर्स में पास तवे मा मणिपुर लाग फजना पेशेंट मैम सिंग ट्रीटमेंट तौरमी अदुगी मतुंग दा अय मुससरे 70 दा लोइजरे अदुगी
mathang tawasina yam wana mi singsi ngasagi Dr. Robindro na habi stigma gi issue si karamai tor mi se motivate tawade ge si phadi wa issue moram haidi as for example aina thangni ho incident nama lesabi macha khara kari umaka di tananing aba adanang adugumba psychiatric department salurdi nang bema ko tu lekhalle haini nang nayum ke pamde berali ni ko haidigi haina salpangam dabagi issue le haijariba sumai to sing sing madu nati ana sai awareness to na khotn to ba sin sing ba ko darkar hoiba anyhow some other Manipur ki context ta yam nauri hardly sahi manga tara sida khoi full fledged psychiatric unit psychologists and the psychiatric social worker laitana yamna apun ba yamna cohesive oiba treatment gi program si chathabadi yamna nauri ba port amani haina ai thamjani hai maruina ngasai gi mental health rese mental health healthy haibama aduga unhealthy haibama mental health se aduna karim kanda unhealthy sing se moise amuna healthy stage purak pa yaroi dabagi potu di nate support change aduga sam nare kanda motivation change mato aidu family ki so role ma legeni and community haite punamang ma support to bum changani nokna biba chaibiba magi asobi tu thi dina ngang bai mohta magi asobi tu chumthok piba aduga karama mongda yamna motivation pi mongda chumthok piragadi masu mayang ba mimana ba haiba ama oiba haibado oithok tningai oidi haibne adum oithok pa yai habi ofum dane tawni kan tai nak chaling se maru na sai pan pi ga sai gi handa ki thim siga maru oibada mari ne hai tai mental health in the workplace sing se as a whole chap mana bazala workplace sing so mental health ki matang lak pa kan da di so far stress depression se depressing kari khar khai bazala workload tai kari yeng kan da wakhan kukhan hai batai adagi workload hai batai kari maswai se khar khai tok na yeng bazala se karawai da khare na phangi workplace hai raga workplace any akoina hojik da lai ri ba si workplace anywhere ai earning ama tanjari ba pham du bo ai workplace ni hai bi hai da masi public sector do bi ai kadi government ki side do bi ai government ki employee oi mak tana ai ki keno nati adege ki workshop do bi ai tar some other keno ma da ai ki no ba si tam pham do bi ai matam si da khoi ni yeng ai po si de yeng si workplace to matam da khoi ni yeng matam hojik da di magi yeng ga khoi da sen si to na ma hona ko matam da ma pressure pi rak ba matamduda akhoi moi keno da senthom na mohon ra ta ba ngode akhoi na moi sing sida keno gi scheme ka paikhat libra khoi da hojik to le ri basi workplace ta lai ma hojik ta di akhoi na labor gi lo gi matung ina ma gi to hum tho si to ri bra no mo da pung asuk te den to bu ya di khai bo so adu mai gi rule du il libra natra ma khoi sing chi chendong yeng ne to ri bra natra ma khoi da treatment sumam lang ma ta facility pin ne le libra natra ma khoi sing chi marak to ma khoi gi problem si kari no kan khani bi bra adum le gan ma khoi gi garma ma khari treatment facility pi ri bagi ari work sing se stress ka tung pi ri bra natra gan ma khoi sing si da makhal ma ka kya gi hidak lang thak sin ne bagi keno sing si le ri bra ka hai da ma khoi ne amna favorable loi ba ai gi khoi da chu ri ba mi sing du gi employee sing du gi benefit khoi work to ri bra ka hai na ching ma yam ni yeng bang sang au natra gan da di khoi na ma da tholak pa ngasai gi conflict tu na ani ultra kan da khoi da psychological lak stress yam ni no wangmun gi da khoi da ma khal kha kya gi thoning da ba kya ma lai khoda moi na hai ba khoi da masri na ki baduna kamai to gi bo any mental illness ma khang lakhi matam da generally depression ja ji mayam hai na re ba wakhan pik tharak pa si phading ni yami hoji power around 300 million khoi people are suffering from depression anxiety are now 250 million people are suffering from anxiety ade ra khoi na hai ni workplace da lang matam da adu ba ne favorable to ma di mi ne depression na matam da ma si ma no once na ha ka na muri ko to na matam da it takes about 36 days adu ba 36 days du ma na thok du chu dra kan da di ngasai keno du da na ta ba da ngasai gi ma keno du na ta da ko imung nung da kai da kayam no ang da pi ri adi ga khoi na mu ngasai ne lang matam ja khoi na ngasai gi khoi na sumba matang si da khoi na haining ba ma khang na sum da mi khara na wakhal laina ne hai na ta ba wakhan ga physical and mental illness se khoi si khaidok na da ba ya da ta am da ani si matang si da khoi matam du da khoi pun ni ying mi ba chang workplace ne matam si da mental gi na ta na anybody kana ba se khoi na tum ba ya da ha matam da khoi wakhal ga tum ba ya da tum ta khoi na kai da ore kam sa khaung na ri heart anxiety le ba ta he kali my weakness lak ni cha ba ya tramina tamai to da khoi ni yeng si ani tu na ngasai mental si da workplace yang matam sa khoi khaidok pa ya da ba pot nam khalai physical ga mental ga si khoi pun ni ying mi ba chang
adu arkan de akhoi ni yengdor si ni periodical check up to bom ta ko bara not only mental stress area du ngak the stress adu akhoi ni he dichotomy se ani thor khai do ga physical illness ha ba ni mental illness ha to ga akhoi he lan se ke do pot am ko lai ma si ani se khai do na da ya do pot amani ha pot ma si ke am moi jing da yeng bu darga oi ba ge ka ha ba sing si akhoi workplace de yeng chen bam sang gi sin ya khoi na object se thomning gi po si okay ai oja mani da lak sa si break ki matung da lak se ge oja Robindro lak sa si bo break ki matung lak se ge oja break ki matung da impact news ki man huna yeng bi bu punam ki pham da thuna puduna lak sa ge impact news mi yeng ta duna le bi break ki matung da yeng bi bu punam pu am kan taram nok chari oja Robindro ngasai gi wakhan se khare ne khanjan ba aduga mai gi thamo pham da thengna ri stress strain adagi sum thengna ba ngamak ta bagi kari dagi mangonda mentally disturb torpa swagi disturbance ma mental disturbance ma lere aduga kari kanda mioi basi isam chamna dum normal lejaram ba adugo ngasai su pandi ki bini ngasai gi abuse of drugs alcohols na maram or kanda mental disturb to basi mental health disturb to basi thok to baja kasin taseng namakti alcohol and other intoxicating substances akoina psychoactive substances hai mayai kabani sa sing se masi alcohol oibi yai koi churu biri oibi yai number 4 heroin oibi yai opium oibi yai haujiki matam da yamna nauna mayamna wy hainariba aduga mayamna yam sing da sinariba dendrite codex sigi mayam se masi directly natraga indirectly akoina brain da loina mak effect tawi aduna makoina brain da effect tawrapa matam si deida brain gi frontal lobe haina khangnariba akoi gi laibak ki swai gi area gi masai si deida akoi mioi bana mi amana hairakpa matam da aina karibu khumgadagi tawgadabe thabak si gi afaba phattaba aina judgment lepsari se masi ikai ba yaba thabangni masi di phajadabani madu tawnu ma yama mangda haina lepi ba area se masi gi si disturb yam phajana tawrakpadagi magi hairiba mental health ki capacity si loina ba effect tawratna magi psychological symptoms se puthor aga akoi gi psychotic illness lagna bagi masak si bo aikoina addiction psychiatry haina aikoina maming thondna chawrba chapter moini yauri psychiatry da masi yam important oibani adu hauzik matam sigi akoina chauna particularly yamna maru oina hairagadi adolescence hairiba sahi matang se sahi 13 dagina chauna sahi 18 aduga moigi academic career da hairagana class 9 10 dagina 12 class ki standard house da laiba adolescent period sidaida yamna moigi khangning bagi inquisitive oirakpa test yam tawningakpa mahau tangningakpa adagi aramanai khangdaba makai hekta yengningakpa punamakse masigi competitive yam oirakpa matam sidaisida drug haibasu yam toina moina mahau tangningba yengningba adugumba seniors ina tawbadagi model oina tamagat laurakpasu kharamani dagi mamanabagi pressure piraga friends haraki pressure na tawsu amani aduna drugs si makoina yam pamna sizinare masina maram oidana magi study ga punna chatminabadi yarakte maramdi man drugs si sum hainaragadi magi life ki priority se maru oiba priority si kauraga drugs in a priority oiri priority oigremni da the other important areas man neglect tawrapanina magi ma khangada aduga duki matung ilaga magi tungda lankadaba magi career sema yaba se kanagumana medical line da sangba engineering sangba navy sangba sigi mayam sidadi magi kagi ki level da bu hairasi natrago knowledge level da bu hairasi yauraktrabanina punsi staida academic career da akai bulak padagi parikha fail oirakpa asa tawramba mark phangdagi ningba kairakpa mama mapa na yumda su accept tawraktaba phunaba chainaba conflict mayam se tholakpadagi now oiba mayam ama ngasidi aikoigi Manipur su yauna nisagi pak da tabadagi problem yam oire makoidugi manungda psychiatric illness ki manung sanna depression anxiety aduga koi conduct disorder haidana haina tanaba yadaba yam ka haina lam hen tu hen bangang olakpa adagi koi psychotic illness haibatare ko psychotic illness koi psychosis se si anaba si bawa lakpa mayam amase akoi tatna thengnaba situation namane okay thank you uncle Akshayakumar ina swai lakchaning base maruina physical health mental health se ani se inkan bada dum punna chapminabagi phibam du chaptan oi bajala ain khambada khaidok pase akoina khangdadana sum hangjabani ko ani se ain khambada khaidok na ba lu bujala adu karim kanda mentality am kanba aduga physically weak oi kai se tongana khaidok na gi biab jala ain khambada mentally du yam weak oi gargadi physical la sudum madugi impe adum pi bajala aduga taseng na physically du kai kala le hoba aduga mental weak oi rakanda di
physically health to mathanda lepang ambra swai sikitang uncle explanation to huptain yam chummi akhoi Dr. Manikant nasu chawrapam di haibi kere ko the mental health ka physical health ka ni si khaidok pusi ya de na ai thamjaninge maram de kana de very simple example nipa ma si mathwai am ngai tra se mama mapa sire khole mathwai ngai tre har kan mai ngai tab se koi udaba yai haba ko but ma si kar mai tang ma si ngai tre khang de wa na kapak tana ma me tam pi ta ra ba aduna koina mi si ma si mathwai yam war ba as for example magi mama mapa kana gu mi mung da asiana thoga thawai wari si akoina khang de yai haijari ba adu ma wari se koina khang si kram kang khang ka de kana da mana mami tam pi ta ra ba adagi masagi muscle nungsa so hon megi kari gi system yam sing se loina aho ma yam am la ka ne da koin khang ya ba adu budi mar wa da mai massage samai to ri ni hai ba pm si koi khang ko aduna yamna waba me da even akoi gi painting attack phabu to wi ai that means aduna haibadi akoi gi wakhan ga haksang ga ani gi marak ta lainari ba mari si tana thana ba yadra ba mari amani haidana ai dum thamjani ma tang sida si akhanga yen sino fajana ma si naina dana ma si thamira ma wa ni aduna mi sila mu ngasai takbi ke ba masaji yamna faraba adu wadi my mental health ke problem se kashu to roidra or ma si effect to gadra hai issue ju le ka yes hakchang bu faragadi wakhan chu lungai wakhan lungai gadi hakchang lungai si akoi haina ri bang tani haiba yarti akoi wakhan chu lungai le le ge hakchang chu lungai si phaw haijari ba that means some of the akoi gi hakchang gi mechanism hai gadra ma gi mathau mayam sing si wakhan na su an control to ba ya gi masi wakhan lon ji adum hojik si naina ba loidri wa phama mane na adum sai thamjake asal maina akoi gi hakchang gi lungai la ba hakchang chu lungai hali ge wakhan lungai gi ne hai si su adum medical science na fajana masi adum naina ri issue mani aduna koina aina amon haijara bada wakhan ga hakchang ga ani ge laine ba mari si tana thana ba yada ba mari ni hai ba ofam jama di taseng haijang ai thamjake thank you tawni kanta hujiki le riba gasai gi physical health mental health se khaidok no ba yabra hai bi ofam duni inseparable oi ba jala natraga separate to yab jala adu ayu kari supplement to biningi aduga maroina ai gi mic adu gi supplement to bining le rega di supplement to biro ai site chu question amtang thamjage si yani adu ai hana ta supplement to jage hai yamna akhoi da lariba hama da khoina communicable non communicable diseases na ma khaidoi non communicable diseases sing akhoi marak si da hobi da yamna narak ta na diabetes fire so hypertension fire so cancer bu fire so ma ama narak ta khoida so burden no bori se sei da ai mar example ho pija kya hai ki mental illness ka adi physical illness ka anxiety sine yamna mar mo stress sine sum la ko matam da khoi kai to ge bu anxiety ki level si la matam da khoi heart burden no tori and stress amna leiba missing the heart ki keno sing jamna prone way aduna maram moidra mo stress na leiba tam na makhoina mo relief am phangna matam da makhoina tobacco tatraga makhal makha kya gi sinar ko matam da maduna mo heavy na mo her kan ri kamai troge madudige ma to pa makhal makha kya gi cancer ni singula makha am sandara ro maram badura khoina masai si da man mental illness ni aduna aduni haimna ta these are all interrelated aduna khoina section ga da ba mayam am leibani na masi khoina mental illness se masi lama ta physical illness le physical illness la play ni adu akhoina yamne mental illness da hojik da focus pinning gi kamai to ge bo cancer si thok tingai da khoi promotive health se kamai to ga da gi preventive health se khoi kamai to ngak tho di phagad gi khudam moin ha ba da khoi ma gi cancer si da khoina ma gi stage ding metung na to adu kari umma tam da depression ma na re khalasi depression da khoina wakhan pik thar ta na ma si ma gi life ki value ga si le chelak ta ma tam da khoina mangjong na khalo ra gi ma si makhan makha ma du de tholok pa ya ba suicide le te me am se khoi kan mangami adu ge de khoina mo khoina haning gi mental illness de khoina kari gum bakhare am chaksil hora gi khoina madu gi potu ma suicide to prevent ro gi ma sirui de adu da khoina early detection to ba early treatment period gi khoina masai pi ba po che ma si my life se no me like to pu chi mai to gi pi ba gam de ni pi ba to mai de adi gi atopa ma na khoina mental illness ka physical illness ka ani bakta to di haibnati adu kana wo mi we mana physically na ba matam du ka mentally na matam du su jana ani bakta di helaga su mi we ba mana mental illness na ka mo da thol ba burden of disorder disease hydra maduna tholi ba se khoi yeng matam da apan ba gi sum yeng matam da mental illness na ba khoi da pi ba awa not only to the na ri ba mi du da na ta madu lady imung du da leminner bi mo shun de pi ba burden jeng matam da ma su jam chawi madu da khoina high mental illness ki area se khoina care to matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯏꯊꯟꯗꯗ ꯂꯣꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯊꯧꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯟ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯝ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯗꯧꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭लेꯁꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯣꯝꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯖꯥꯠꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯒꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯕꯨ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯤ ꯐꯪꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯚꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭लेꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯃ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤꯡ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯀꯩꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯌꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯇꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯖꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣल यूज then alcohol abuse misuse ko then alcohol harmful use hazardous use then alcohol dependence alcohol sina drugs sina sinama matamda brain da piri ba magi akoi kick haiba tare nungai bagi ithil sima phangbanina mana repeatedly sinna ningai ne ba mana repeatedly sinna matamda brain gi tissue sing then makha taba hakchang tissue sing mayam se loinamak adaptation tawba hore ineba adaptation sina mapung phadringai perasi aikoina dependence kaudre maramdi mase thadokpada khara lairiba aduna anganba matamdadi akoi dependence laitringai matamdadi psychotic illness su kaya pide depression anxiety su kaya pide aduga thadokpa ngambagi chang su lai ngammi adubu dependence ki thak akoi addiction haise sigi thak si horagadi totally natraga near totally se akoi adaptation se loina tawthokhrabani ba aduna magi adaptation loin tawgimina posi yaudra ma nungai ba ngamaktriba aduna priority si magi adu tarak panina ko masi akoina ngamdabadi nate mase
ngami aduba difficult ni aduga koi different approach mayam ama ko drugs gi koi alcohol gi different approach mayam ama leiri then koi heroin number 4 gi approach mayam ama leiri ba government su koi hospital singda degi koi NGO singda mase koi free da makoi da free da phangan bagi facility piri ko aduna sigi facility tongan mamong gi facilities lobaga loina na psychologist ki magi chawar bu lor amada akoina psychosocial support haise magi family gi support ka loina na psychotherapy gi site gi counseling gi thai gi man kadai da kari gi da mak hanjal jan thakning ino amuk pharamaga kari gi amuk hana relapse auri no haibisi thidok piraga masigi area sin naina dana semdok pi yarga di magi ngasai gi relapse abagi sang se yam niyam gani aduna pharak bagi sang si yam niyam gani aduna aina mayam da haizening se drug se mahau tang ningoi se ba koi afaba nateba masina mental health yam impact pibadantana personal life ta kaya yam na manghali then ai family life ta kaya manghali marital life ta kaya manghali aduna izat sanman punamak manghali ba ai gi hingbagi mahau punamak lekha ta haliba drug haibase aikoni yai makoi de soisi karigumada sok pa hogrina khalagdi mama mapa singna guardian singna ikai ba hangoi ba leitana ai gi sa se drug sai haina mina nokna gini haibagi akiba ikai jabdu thadok pi hairaga facility leiriba khuding maksida nganna lak piragadi nganna magi support si lahoragadi akoi intervention thuna tawragadi yamna nungai ba stage amada purak pangami aduna akoi ngalinge da leheng osi haibase mai mayam da thamjagi okay thaba kudumak isana tawraga khangadabni haibagi tangai phadaba kesu leite फते अब खंगबदुती ममांग द तौखिबा मयाम सिंगुदगी खुदम चांगदम लबुयो तौबिरुनु हाइबनि समनारे का yes yes अंकल अक्षयकुमार दुगा तौमनिकान द रोबिंद्रो ngasi impact news stu द लाखबिबदु ngasi gi मनु नसे मपुम फारमि तम दोसलकपता इकाई खमनु जरेब गेस हमपु अमुकन थागचे ngasi gi दमकता impact news gi मनु मतंग से लोशनजन बतंजा जरोले अदु लमदम से थोलिबो थौदो वाथो क्या gi मरिक सुम रिपोर्ट के दमक impact news मियंग तादुन लेबियो